Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear Medical Director Professor Music, we all waited for this day ever since we started to prepare for the Christmas Bazaar 2012. Now our mission is accomplished. The International Women's Club of Montenegro kept its promise and bought the diagnostic and resuscitation equipment for the clinical center. We also bought visual equipment for children with reduced vision for the eye department of the Children's Hospital. Vaše ekscelencije, poštovane dame i gospodo, poštovana gospođo Musić, medicinski direktore. Svi smo sa nestrpljenjem iščekivali ovaj dan, sve od kad su počele pripreme za Božićni bazar 2012. godine. Sada možemo reći da je naša misija okončana, budući da je Međunarodni klub žena u Crnoj Gori održao svoje obećanje i kupio dijagnostičku i opremu za pružanje prve pomoći Kliničkom centru Crne Gore. Također smo iskoristili sredstva za kupovinu vizualnih pomagala za djecu sa reduciranim vidom za odjeljenje dječje bolnice za bolesti očiju. Uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, predstavnici medija, izuzetno zadovoljstvo mi je da se u ime Kliničkog centra zahvalim prije svega na značajnoj materijalnoj podršci, ali isto tako za nas jako važnoj, da kažem, duševnoj podršci, odnosno ono što pokazujete svojim aktivnostima, saosjećanju sa nama u ovim ne tako lakim periodima za našu kuću, odnosno za zdravstveni sistem ili državu, kako je, što bi se reklo, na globalnom planu. Dobijena sredstva namijenjena su s jedne strane klinici za onkologiju i radioterapiju, a jedan dio sredstava direktno od kompanije Delta City za urgentni centar. Prije svega željela bih da se pojedinačno zahvalim ambasadama, 20 ambasada, i plašim se da ne bih izostavila koga, pročitaću: predstavnicima ambasada Italije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Njemačke, Austrije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Francuske, Kine, Mađarske, Rusije, Srbije, Grčke, Turske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Ukrajine, Slovačke i konzulata Češke. Prvi dio o kojem smo pričali, donacija od 30.000 eura, namijenjena je nabavci aparata koji limfoscintigrafskim putem detektuje gama zračenje intraoperativno u smislu otkrivanja limfnih čvorova, tako da kada se radi operacija maligniteta, u prvom redu maligniteta dojke, pronalazimo gama zračenje u takozvanim aktivnim limfnim čvorovima. Oni koji nisu aktivni sa metastatskim promjenama ne diraju se, to su takozvane poštedne operacije, što našim pacijentkinjama omogućava dalji kvalitetan život. Na godišnjem nivou u Crnoj Gori otkrije se 250 žena sa karcinomom dojke, od čega se 200 operiše. Drugi dio donacije, koji je upućen od strane Delta kompanije, gospođe Zorice Mišković-Pavićević, namijenjen je za urgentni centar. To je jedna od brojnih donacija koje smo dobili od Delta kompanije. U našem urgentnom centru na godišnjem nivou pregleda se impozantna cifra od 70.000 pacijenata. Ova donacija, odnosno dio donacije, namijenjen je za nabavku takozvanog bifaznog kardioverter defibrilatora koji rešava maligne poremećaje ritma srca, odnosno pacijente koje treba reanimirati i koje na vrlo efikasan način mi, zahvaljujući aparatu, uspijevamo da vraćamo u život. Hvala vam još jednom. Dozvolite da zahvalnice uručim ispred Kliničkog centra Crne Gore. Zahvalnicu Međunarodnom klubu žena. Hvala, thank you a lot. Here you are. I sljedeća zahvalnica je Delta City-u.